zdrava pomož pri udržuvanju na težinata. Cindy je objasnila svojata maka so svojite zborovi. Sakav da oslabnam, ne trebaše toa da go napravim toa. Od koga prestanav da pušam, poleka se zdebiliv i dobiv kilogrami. Se čustovav mizerno, imav loša slika za sebe i stradav od glavobolki i bolkavo stomakot. Navikite vo ishranata ne mi pomogna vo rešavanje to na predizvicite i problemite so koji se soočava vsekoj den. Jedan den donesov odluki koji mi pomogna ne samo da izgubam kilogrami, tuko donesi isceluvanje na mojto razmisluvanje za odnos od kon životot. Bolkite vo glavata i stomakot iščezna. Od želbata za slabenje preminav vo pobjeda vo mojeta bitka. Eve kako, broj 1. Ja vidov mojeta potreba i potencijal kakvi što na vistina bea. Otkrivanje to deka imam problem beš jedna mnogo važna rabota. Otkrivanje to deka Bog ima namjera za moj život mi dade nova nadež i mi pomogna da se spravam so mojata depresija, kako i so mojata ishrana. Zašto gi znam, mislite što gi mislim za vas, veli Gospod. Dobrite misli, a ne lošite, da ti go dadam krajot kako što go čekaš. Izbrav da verovam deka možem da se promenam. Jas prestanav da slušam negativni poraki zasnovani na neuspeh što go praktikovam so godini. Prestanav da se pravdam i da se sužalovam. Broj 3. Naučiv da prihvaćam i odgovornost sekoj den. Sekoj den praktikovav nova pozitivna odluka namjesto da popuštam pred greškite što gi praviv na životni otpad. To beše ključin čekor. Broj 4. Ja prihvativ podrškata što mi beše potrebna za da istram vo mojeta odluka. Se priključiv na klub za pešačenje. Trčanje vo koji pripagja druge luge su pozitiven um. Moj soprug Brian beše ogromna podrška i sami od izgubi nekoliko kilogrami. Sekojdnevno to vežbanje mi stana važno kako dijetata. Broj 5. Izbrav da napravam poveke otkoliko samo da razmislovam i zato dobro se čustovam poradi donesenata moja odluka. Izbrav da postapovam pravilno vo mojeta odluka sekoj den. Naučiv kako da izbiram zdravo ovošje, bogato so vlakna, zelenčok, žitarke od celi zrna i mešonki i prestanav da kupovam impulsna hrana za udobnost. Broj 6. Izbrav vera vo Boga za da je aktivira mojeta odluka. Stavanje to na veratovo Boga mi dade vera i sila da pominam niz prečkite i da naučam praktični novi naviki su tekot na vreme to. Ke te navedam da razbereš i ki ti go pokažem patot po koji treba da odiš. Jas keve sovetovam, moje tolko je na tebe, veli Gospod. Naučiv da je gledam utrešnata nagrada vo denešnata disciplina. Postoji cena što mora da se plati za dobro zdravje vojdnina, a to se mudri odluki koji treba da se donesat denes. Glavobolki ti iščezna i sega se čustvam toliko dobro. Plus oslabnev, gi namaliv konfecijskite brojevi za nekoliko broja. Sekojdnevnite dobre odluke se donesuva denes, a podarok od te vojdnina. To je nešto na što treba da se radovam. 5 tajni za kupuvanje, za uspešno gubenje na težinata. Broj 1. Planirajte odnaprijed. Neka vašta kujna bide polna so hrana. Zgrapči i odi kako što se kruši jabolka, slivi, banani, grozje, orevi, lepo celi zrna, humus i odnaprijed napravljeni salati od svež zelenčuk su začini, su malko masnotiji. Imajte pri raka zamrznat zelenčuk, mešavina od rendena zelka i zamrznat zelenčuk za da napravite brz obrok so instant kafe avoris. Broj 2. Prefrljite se na zelenčuk. 350 grama stek sodrži 1445 kaloriji i je bogato za sitine masti i holesterol. Golem cheeseburger, pomfrit i gaziran sok sodržat 1680 kaloriji. Rastitelnite izvori na proteini kako što se graf, mešonki i žitarki, integralni žitarki obezbeduvat vlakna vo ishranata korisni masti so bogati vrednosti. Tijeve polnat so izbalansirani hranljivi materiji. Jedna čaša varen crn graf ima samo 241 kaloriji i 16 grama vlakna. I zato, počtovani, vegetarijanski jadanja
hamburgeri, testenini od celi zrna, kafea voris i kompirite pravat obrok što nema da vi go zgolemat strukot. Broj 3. Čuvajte se od šišenja kesi čokoladi i svrlite gi pijalocite. Samo jedno šišo 350 grama na den može da spakuvate 8 kg ili 75 čaši šeker godišnjo. Slatkiti pijaloci se glavni od izvorna dodaden šeker vo ishranata. Osvežite se so voda namjesto so zasladeni pijaloci. Jedna kesička čips od 100 grama sadrži 609 kaloriji. 100 grama pečen krompir sadrži samo 82 kaloriji. Jedno čokolado od 50 grama sadrži 245 kaloriji, što je ista količina sadržana, na primjer, vo jedna zelka, 1 kg zelka. I zato počnete mudro. Hranata zasitena so rafinirani kaloriji sadrži mnogo malko vlakna. Hranljivi materiji ili vlakne je bogata so masti i šekeri. Ti dodavat kilogrami, no ne zadovoljuvat. Hrana koja je bogata so dijetetski vlakna pobedova koga stanova zbor za kontrolam na apetitot i gubenje na težinata. Jedno kolače so niski masnoti ima 60 kaloriji, no polovina mala dinja ima samo 30 kaloriji. Parče pita so jabolka sadrži 540 kaloriji, a srednjo jabolko ima samo 95,5. Izbjegnuvajte uobičajeni greški vo kontrolata na kalorijite. Preminite na pečena ili hrana na skara namjesto pržena. Probajte pica na koje ste stavili šaren zelenčuk bez sirenja ili meso. Izbjegnuvajte premnogo raznovidnost. Varijantite so malko masnoti, vključova salati so svež zelenčuk, vegetarijanski graf i zelenčuk, kafeav šeker i sveže ovoše. Uživajte vo bogatstvo to na celi zrna, kako ovesna kaša za pojedok, so jatkasti plodovi i ovoše. Sindija dobila bitkata protiv kilogramite. Bog je znajal potrebata na Sindi. To je pomognal da iskoristi njegovata mog i vetuvanja i da planira da gi ispolni svojite celi. To isto taka gi znaje i vašite potrebi. To gi znaje predizvicite i problemite su koji se součuvate i vije i vašite želbi da imate pozdrav način na život. To je vjetel da kak je ispolni sve koja vaša potreba spored bogatstvo to naslavata vo Isusa Hrista. Bog veli ti go ispolnova život od sodobrina, tvojeta mladost se obnova kako na orelot. To je ke vi pomogne počtovanje, da steknete sila za vašata borba. To ima praktičen plan i mok za sekoj od vas.